Roho Jesu Christa we mingli Kamlang Baptist Church remember chiefly ring pa salam midale aju Pastor Appreciation Day hili Shunda Legacia Reverend Shankaning Pastor Lila during a miniwi legacy niwi kayakshi mingai dale church we staff ping natum gotong lila aju semisho hilila natum lila ring pa salam midale legacia Deacon Bing, Church we Gatana Bing, aju program le Sharuk Kuidak le Bing, Ramwi Awunga Hangvu, Ojang Rang So Now Bing, Now Shinau Bing Vashung the Natum Lila. Jachuring a miniwi legacy, iniwi kya kashila, Natum Li Mingai de Le. Rivali Ning Shie, and a Kamong Show me the Higata program he Samang Sagne in a Ungai Salala. Rana kamong show me ka hikta program hi musam pangramra Rana kami wivang Rana ningishi midale kala church nala tanda tu welcome sa kami wivang la ningishi midale give la miaira say hala sa miaira churingam inina ministry ra ka saliva iniba na chungmaida so kami sambangaire giji he kahangai nang so da na tum sai korali la ningshiaire giji he ri mai tuida hangkangai ni say asase Rohovere and we look at mission mangaina during a minili Kamlang Baptist Church li aya wena achula ministry sa we kamong shock me we vang ning shi mi dele aring a torla na raw in no we katarabam hili no we tui pastor bingli kaya kashi kijihi bible na la maya ye kaya shi from re ga chui tui pong li tui khwai ning dele na raw iling chon milo I make up the Naung Rabbi, member being a chief willy linen. No way mangla we conjina to me mangla lim to me lo, the psychorich of Christo mean single bone. Amen. Ajuhi Pastor Bingley appreciate Kasa, Masot Kamiwi, Semishode to the Miondale, special Salak Haya, Semishone, Pastor Bingley to Mivang Chod Migai, Sunday after Sunday. Kala week pay the itumivang kanang mida, sea samida, visit samida clay chuivang, ning shiaire the pong shok simishohi itumna kamione. Kai kan hange, kadadevre rawe zimisho, Sunday hili, pastor we, the salary regla the hange. Ma itum ajahi pastor le kokrum ning mane, ka pastor bingli, ningashi kami, kyagshi kami the. We set aside a day kichi hang in the Bible ilahim yako atang verse scripture reader na lapaire in the khangte apamakali in the pashoke 1 Timothy chapter 5 verse 17 li mathada yang khame kharnau pingchili matai makeup the tam kachi the aina pau ha ka shop athum chili matai me the khaya shiranu kichi Bible na kazang na jan achu itum na sadak le hi He Bible na mayako jibahi zingum tingkani wi mangali church pingli salod church ping na kasa chikatha ukho itumna ariho nai na phaning gui laga sa ka phok manim ko jibahi ri mai thuida hang ngai ni kala ari ri itumna mayon dak le hi wi modern days li how go phoki church ku chung kali sa da le kha record ka pha bing na jiwa tissue da masang rang ge zingum thumra shi ku mangali Pastor Bing Wivang, the program Singaga program he Samgupang 1992 li. Singum Tumra the Kani Katum we Mangali. Focus on the family Gajui ministry aka Atomegatana Bajana Dr. James Dobson the an our ministry Jibingjina Rimetui the October Gajang he church we worker being Christian worker being li Masot Kami appreciate Kasawi. Kachang sase the haupo maman laga jiwi changes kra laga ajuva second Sunday of October we second Sunday he itumna pastor being appreciate kasa church we worker being mission worker being appreciate kasa kaji American Baptist being the he accepts sa gaini jiwa tishu the CBCNEI Council of Baptist Churches in Northeast India we CBCNEI nala hila itum pai
CBC nya wa jing ni klei MBC Nagaland wila Garo wila Arunachal wila Assam wila da convention being hinala hi itum apply sa si the chatna da kala chili MBC nala hi miyaye the endorse sa da si STNB nala ita da second Sunday of October hi Pastor Bingley church worker Bingley ningashi kami da itum na chi mayon mamandale Naung lavuna terlak kaina Bible 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 kala 13 ji pamiaira Pastor Bingley kya shilo Pastor Bingley le shilo gujiwi Paul na Thessalonia with church li kala Timothy li kahang ji aju itumli la hangdale I pastor we naune Pastor Bingley ringapa kala ringashi ji la ina chunga experience sai Pastor being a member being a ring park, pastor na ring pa, member being a chodaka, pastor na chod, member being wivang, pastor na chaplaka, sayha kasa, ngayam pila, problem rai cover, church will only member being a childly problem, shokai cover, pastor na mapila, sayha kasa, pastor na mapila, kanangai ka naung rapping shimkurnala, kanang like attention kapunga jiji in the pening Singapore way. Oja kana shinao Bible oja kana kahang in a pening Singapore way pastor agahi ai mawansa kaine awe funeral tanghi awe now mirror hi music tamiji schooly now mirror hi na ashava we funeral jili awe angun jo ko ji haidele church remember being pastor so now being chung gradele jili pas now mirror na music piece aga ashava we funeral jili present sara dara kapam jena awi uka khanang ji tong ji ngrum laga now mirror jin hangis de if a pastor we now masangai mane ishawa hi pastor masarang laga ini ngriau sai shimkhun nuklila ini ball hi here laga catch sa laga ini ngriau sai ka ishawa na pastor sa khriau da iwang atam le thue ngathor song jiga chiwi committee we meeting chiwi fundraise we program chiwi seha ka sawe ka zawe visit chat chone in a music tamlala school iwi recital iwi show concert in a school music khongre jilala awangalang charna haida marayeng mune ishavu mang na rai jiniji aju awi mangali music khongik ji first time ni ishawa I music khongthei kya ko khongthei lag jila mathei ne to charta lag now mirror jin jang pastor agwe challenges shim khulia tamami khra wi ji hange jin pastor being he me member being the makathei so many sacrifices kaphung ne atum bingli ya oja ning shinai ko the kahang he they deserve kiji aje pastor we now akasa da iji hang khangai ne ran ko hojli pastor na Miami da ngahan kami da pastor sawi wang kala iramli khrawi wang ning shinar ko da hang he pastor deserves sai gi in hang ngai ne Jeremiah we chapter 3 we verse 15 jili in pasho ge Jeremiah chapter 3 verse 15 jili kala iwi ka phningli ngarai ga cha yaw go homa being in a mirror athum na thumli Thei thang khamai kala thei khui ka thei ai nang so da phawira revran ka hang de yaw ko homa being in a mirror chini aju Khamlang Baptist Church le de clay pastor he itum na ho ko khui ne isina pha ko khui ne de ma phning bai go jida de phning ai ga yo naura revran khamina ga ji itum ji le gi jina revran ari gang da in a mirror na tum na pha ko khui ni ma ko Ana hilibara rang laka Brerana adik pangkwe kaine Bible Christianjali Moses labai Isaiah labai Jeremiah labai New Testament we Paul Saul the hodle laka atum katha atum le Moses Isaiah Jeremiah Saul la kawau jiri yes Lord atum na ngahan ka kawe wangaina atum ministry sane takamaina aju itumai pastor na Sunday gijida healing ning laga pau ha kashok he naram na ho ko khim nim ko revrana ali kapang ko ko
pastor hi le revan ko ko city kai gali hi we principal hi mathai mada pastor bajili itumna appoint sa laga chowkidar na da sigijin tha da mentality le de STNB we la arui church aka khani leva jiwi issue we wangai na khon ka zar le de shimkor aka khani hi na pastor li na liver in ho ko khui de na iwi ka hang na ra de ka hang mi le ji member itum being na itum church na pastor li ho ko khui mning ko itum no ho ko khui ne iram li ot sa ka bai mystery ho ko khui tha da iram isi we lui khui ka bai ho ko khui tha da ali ho ko khui ne ji we ning sang ga jam sa bai mra aliva revan ho ko khui ko revan ji ho kra ko in mirror ga ji tha da itum le revan ji ho kra ko ji bai first sa da itum mom lai phung ra revan ji ho kra ne jai ga ji ali atum li itum na kya shi ra MBC we na STNB ka jang hele inaw ka khania ba hi question chung han jin ana ta isha ba khwang ai na MBC we na STNB jang au ki jik le ina revan na janglo ji wang jang ne ri na ta yu mo phning le ta dang han ka ji de ta ka STNB ri krang sang da bam ruk le revan na bam lo ka jen dang na bam lo ana za dao lo ji ka ji li za dre da ka ngai na to no ka tha da thai ruk le revan na ka tha da hang ruk le ta ka mai na pastor a khoi christian le ji de anaw mi ra na sha ba nali revan na pastor salo da ka tha da hog le na ka tha da theg le how do you know pastor ban hang ji now revan na ho ai ka jang na na mang han ka rang la khain tang na mi rin li ching ri ga mai le mi re ji de ta na ching ri ga mai le mi re na okay yes lord da na han ka ga wei thi li na mi rin li ching ri ga ji sam bang gi ji ne de khang tha da a chu pastor shangkhaning na hi lik le hi revan na ralo gi wang khra ko mi rin pai de hi pam gi ji ning ne revan na chaduro khang te church li wa lo da khang tran a zat liao re khan na tum ne shu khang so bam de le le kha ali kya shi le kha ali support ka sa ga ji itu mai sara ne ga ji ne pastor ka sa wi ring pa ot pam ko ishawan hang iung so naw ngai kana ya pastor ka sa hi chot na ye ga ji khamadu le ka tha de le chot na ji le pastor ka sa ring pa na ga jin da ta ma shung kha pastor ka sa hi ring pa ji we lung li burden le lak ka ha ministry a Paul 2 Corinthians with chapter 11 with verse 28 li in a pasho ke tong we wang psychology hai laga thang ga ji da today in a church ka tong we wang paning khami we malung kharing le today Paul na church ping we wang paning khami we malung kharing le pastor bing malung ring lak ken odram khang thu ko ang ya khrajan ka sali pastor shangkhaning na ile hang ga ji pastor sa hi programs at la yaw thui la ningli church li ka tha san nik la ka khanang ka za le san ni ka thi ka sa song ni ka khi ka sok ni ka ji wi ning na meeting wa la ji wi malung khring le ji de yes pastor we ordram here burden le lak atang in a gang tha da church really ka thi ka sa sok ka ji pastor na cruise phung chot nga room ji ne pastor na ra la ka awing so na ra sa la ka mashit la kai nang so now being thi gai la jang ai char ta la ka funeral khui ka mi in the ngo so now we now me ra now la va thi la ngai so na ne thi ai la ka char ta la ka funeral khui ka mi le kap member being na char ta ka pastor na char tai member being na success story ring power story ot pam sam bang we now ra exam pass ka sa we mai khaya we ngala shakazawi ring a power program machili pastor ping ring pai decision khuyon ga hai wi wang pastor cruise ku phung chung ga leidale aju iwung so now STN be with church aka khanili decision khuing wi ga pastor na jang mikum mo sai da re ramaning together decision khuing wi ga le chili member being na spare masam da torture sa la ga shogau se ga jil ma sok thai pom se jil la ma pom thai la sip sa kind of pastor ka sa aka khanila le de pastor ka sa hi da burden hak ka ya chi ka tha ministry le aru hona ito moi chat khanali
pastor being deacon being na thumra rang laga thakla kain ra laga office li ngarai laga service hapok na nai jili itum lai nai na jang laga rip sada ka pam hi church ka ji vuri hi chatna dele hi khiyang lim thalak ka in ishawa na pastor sa tamli wa hi ka thai ma chatna samne in phaning khung mi member makarang laga ishawa na first ishawa wa church ka hagli pastor ma samne ka teu teu naw bing ni sak zat manga first mararang laga na awi sit jiri pamaura mi khra khra bing shimkhur bing jili se asami maman gi jini church nga thanai re jile la arhon ne handshake ka sa hi zat nai re hi phalak chuatam jiri handshake ka sa la mang bam ne service ko wai ga thata iji cha ungai ne first khra jira ishawa ne last ka shok jira ishawa ne pastor bing ot ka sa hi aruila na tumu thuirang la ka pastor shanghaning na first thui la ka a na thumling rai khai ne ka khanang ga zali char ta la ga ishawa we mi rin le ishi cruise ku chung phung cruise ka ji shim khur na thada chang mi wi mening la isha maya ka arama wan sa twe re khamang ga zali a ka chang sa la ga ka pam sai chi we cruise khri chi an pastor sa ka sa ji le ya inaw na mang za la ka ka de na pastor sa ra le yu ngau ge the resignation la po church member ping na lum shan nai de ai naw ngara hi ka tha ka thada ka jang hi khangwa ne khim tham le so bom sen da chang ka thalala isha vu na now kahang makhangna we cruise kharit phungda now na kahang makhangna we ka chothi ari na now ka thum le jen thei now ji mobile phone ji mayang alo da hang la ka kahang makhangna in tang di char ta ngai ji de jang thak mang za ka kya ka ukhanang sa ni la di phning ji ne ukhanang sa la sunday ga ji ra la ka re ra di hope kalewi ka chi han kalewi lecture ram tui wo ishavuva nganui laga heart patient side 1995 lima wansa tui kai ni ishavu thi kai wi thili ishawa ngala makhui lui la singum makhu shiga makhu likhalang da pastor sawai ai widower salaga lonely ka sa mirin ni phniunga itum nawngra bing na lai ka tamui ot ka sawi ali ki ba ng yurbam mi khwai lam lei ji amangai na pastor sa ari phniung laga ina I pray now le kai wi thili hiping himale le imangai na pamsi je kya lonely sarak le jang de phning khoi ji ne lonely ka sa mirin adam jilil sunday ga ji da rivran ng yurmi de le kho ga ji wi sermon hi pastor na sa ching ka thi thran funeral charata la ga khoi khami sunday rai ka manrim aina god is good rivra ya phala kho ga ji wi sermon hi milui ga ji ne writer a kan hang de pastor being here candle ga thane ji ko candle mili hormi khwai wangai na an chui jde ko horji mili mi khwai wang candle an ka chui tha da pastor being he yaw go home being he church wi wang an chui mi cruise phung mi chi wangai na itu member being itu moi pastor being he li pai la kai na mo kui pai mo ko we cannot take him for granted ai tha da isina ko honda phaning no pastor malela khamlang ringka pastor we chawgi hi masai laga pastor we quarterly li mi malela natum pastor sunday program ungsung vai the pastor khye khwai mi malela nara mang pamsik je church ma pung bharla hia kare sangsala pastor here very important ko jan pastor bingli ning shila kai re personally khya shie ji hi they deserve it rivra na chi ho gra messenger ko ji pa ji hang kai ne atangwe pasok high point jili 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 13 jili na tumui nga chai lila ot kasa kala prohona kapang khuida na tumli than khame machin khame atumli khaya shilo kala legacy aina saklak kana samilo the poli itum church live ran po da klehi nga kaw da klehi pastor bingli church kathana bingli church worker bingli khaya shilo atumli le shilo gji aju itumli ran na kaw da le polna atumli khorum lo jimnim ko worship ka samnim ko khaya shilo honors halo khok rumain honor ka saing te aju cult group chunga oh twili atumi leader bajli revrat ada khorum thui khaing wa ko mi kumo jili bible na hi hange gi baji maning la uncle na chita da hange jajam sa da atumi leader ba wa aming sing la awi lairik jili an cha da hange da khorum thui khaing wa
ta je mam yam ko ta je idolatry ne je myong mu li kho khro mai ning rai chai ajo mi tum mayon dak le pastor le kya shi lo kala pastor hi reverend ji ho khran e ji accept halo ji ne ali honors halo ana sadak le hi theimi lo pai lang kai na ma khui ro ai khisa da ka pai naung da ta ma khui lo ana sadak le hi aman ka sak ka od la ke anak sai sanding thormang li od ka sam ning ne hapta pai da mang samlak la ning li uglung li mang samlak la odram thu da le ne ali ga da honor sa si ali kya shi blung re awe atam la kya shi lo ba hi po ngai ko ara ka pham ngai re in ishawa ling so bam le la ka nui la ka revival atam ji ne phani ung ji revival atam dai thum emotion nai na khang chu 1970s 80s atam hili pang na kai na chiwi movement le sai nga ya song church sia ka sa group ra ishawa ta pi u re je ka pi sang cham nga tor tak tang mang de le ka ra ho ji pastor isi sia sang ngum ngai na li la sang sangai da pi sang cham tang mang de le nga thor ai ya ru chamung bi ne chot nai na thum sao lo da mahang bai la thor tak tang mang de le rang gar thu ka sia wa sa lo yao hi ka ta hi ara ka sa lam sa sal bai ka ji ka teo ka respect sa mi re infal level pastor ping MBC Center Church level Monday hi shuti sa ming jne na pastor la staff ping la Monday thang shuti sa la ka thum le tam mi kala office timing wa jne hiya ko en hiya ka pastor le khrjan sangai la office le rangai la chu atam maning ka tor dak mi bid le la naung rawe adu ngalang cha de ka ra la khumi rai ka chu ka sak le ji ji ngya shong le la family worship sao se go thad ra la ka nya ra pong da rapam thai ki chi chik tha lang wai ka ara chik tha ji itum teu kha pastor we atam le respect sa se pastor we family li le thum kya shi se ina pastor we naung la kelly ko shap shi na wa hui awi ara born again sa kai na hi ana devotional ka le bi awi testimony li ana ka bi ji pa khu ji de i pastor we na wa ka sa la hi na connect sa ji cha a ji atama le I pianai re de shim chu hoai la ka zat kai ni ka ta ogla an address ka high five sal ka sai ka member bing pastor we now na ka ta dress ha ji la earring khani sang je na pastor we now na ka ta earring le cha ka sang ji la a we skirt now je ka chui ka kai ka pastor we now na pang li cha ji ka chungai ga kui some color te ai ka pastor we now na ka ta last le a ji pen khai de I samai re pastor we now mas halim re de shim horai le ka chat kai ka yes a shawa ni sambang le ka ning te le hanung lui ki ji shinau na ka ji in phaning ji no wo ma jang pastor we family hill le pressure mi le de jang MBC li pam la ka aming la ma hang le lo MBC we pastor ka ari hon ne nim na cha la ka we now ma le lang la ka in ari phaning ga pastor si pray we he jingum ma ku de pha shi ka mang fu le pai de music le khongai da itum choir bingling room da la na sala ga khongjili si member pray now kai kana pastor we pray vin yaron ngala le da so bam da sala ga pastor pray vin ma tham ne da gossip sa je na ar shalu ai da u khanang la ga depression ga za la ko mara la church la maka lui music la ma khong mi lui la pam khai la ngwa ji de ji pastor we shim khorli la itum ko tiau ga gossip ka sa mang criticize mang maning la tom khami we tu hi le thum tiao ga hang mi from really pastor bingli ka tom gi hi le in aga ka tha da ra pastor le kya shi re la ga church ra ka ga hi number 1 aga ne di shan khu ji go aya ji anal we executive secretary ni sambang office li khrjan ga sa le wa shok jin an hang da anal lia atum nui la ga church hi le attendance quiz day kham che e ma thai gu tu re kham lang le ma khoi sa gla cha la ka attendance quiz je na ka changa ga le ma ti si hi li khni si absence ai ga explanation call regular ma sa thu ga discipline and high is de thuma je na ning rang teng sakis de as I as when irregular sa ra da attendance ai na dang dula discipline size de jin na ji ara chi ma sa thu ra ajon thang August li pastors prayer retreat te tum lengang jingli program singai jena pastor changkhaning la ral ka shongfuli ram hile
problem leo da kathik sa leo da hanau de ana phone sarang ji oja imra phatur ko ramli ta da church li problem leo we da hangjli ta da evening li ring pha na ga ji jang as ili ana sakna da khui mi de le de ana mahang sal le ikhisaw ra ekhi ga action khui ga lam le lekha ta da imra phatur ko da hang khami mang jin la pastor sangkhaning na ili support sa de le de ili sak da khui mi de le de pning kui ji jen meeting wala pastor kai kha khra lamra khiwang le mahang sms na wain dang de ma sara gi ta da mara thu gi jang ki kham thai khami ta da jen imang phuning la ka o ta da mara ram re gi le sms na mang ne la whatsapp pastor I ramli program ko light sao ko I da imang li ta da sara le ring phana rali de ma chuk gi la ga pastor li ka tom gi hi church ka hi ne kali ka da church ma karar sa la whatsapp sam yaw lo pastor sisham ko ma karar thu ro ko chi ka tha program la yaw da hi ka tom wi sign a ka ne ji easily ma chuk khing sak gi jin da be ji daw ga da church ka hi pastor li khya ga shi ali support ka sa a ka kho ji hang ngai ne Hebrews with 13 verse 17 ji ka sang verse ni ne pa ta ge ka than bing wi ka hang na da athum wi thi shulu athum wi otsak vareli ji thei ki jiao da khang sam le la athum na na thum wi mang la le yang mi ching ra na thum na ka hang na akha athum na athum wi ot chi matan du thup sara chi maning akha athum na ka khanang aina sara chi na thum wi wang khi kha kan khana ma le mane the Hebrews lig bi de athum na athum wi ot sak vareli chi thei ki chi ne de pastor na raimi in ari sadak le hi revrali chi thei ki chi ne pastor sanghaning na thum wi wang se asami dak le pau ka pha hasok tak le hi revrali an account mi gi chi ne chi thei ki chi ne account mi gi chi ne hi ka pai od maning mane sak lak kai responsibility ne church report liver in STNB with council liver assembly liver in a kapik pai he sara the program being je counselors being the ojana kisat hi masathu jika in excuse me bai jine as he tied the jang excuse after excuse me bai cover rally in excuse mami bai day pastor sangkhaning nala rivrawi mangali excuse mami bai day our account mi gidle day na tumui bangai na tumui mangla rin wi bangai na a rivrawi mangali account mi gidle day he ka sak or lakte na tum na mag to ma ka hio chot nar de account mi gi jiwangai na ana sakla kai na sadle na tum na ka hang na kha atumi ot chi matan da tup sar chi maning akha atum na ka khnang ai na sar de pastor being a matan da tup ot sang saksave na I wi wangai na avrari account mi fugi jini jili arui la chot la kai na sang sak jili la account wa mi jo jo I la jo moral le phungla gre gi ba hi la hang ngai ne pastor li itum na ka da honor sa si sia sa khami ai na sia sa khami ne Zechariah we chapter 13 we verse 7 li rana ga bi chipina yaw ping le attack masala yaw ko homba jili attack sai is di yaw ko homba jili attack sai ga yaw bing but they will be scattered yaw ko homba ji yaw ko hom ma le ga yaw bing ma athumang in scattered saura jena attack sai hi yaw ko hom ma le attack sai preacher agle infali tangkul preacher ne awi now hi khang rik sa jina ara phai ngarik laga arya rai shaili jangje na mi bing na oja na mi live salvation pau ha sok jagle na now va ari shail khoda ga ngai na hang han gai ji ji bi na iri attack sa ngai ne iri attack sa ji ili maram da iwe now li su gai ne da ja man ne ye khajira ma shung ji de pastor we shim khurli preacher we shim khurli problem ko shok atamli am tha da on ma saram ra de Chipina pastor li ning suitang vai awishim kurli ka khanang ka gazala shokr de nathum na se am sami ka mapung pha da odramang chiram ra itum pastor ning wi wang shim kur wi wang bangshab le vai wang preaching wi wang la se sami se isi pastor vale na shi pastor shankhaning va preaching sa the lak ji in recommend sa ngai na khang de le ji sa thai na ji jang pastor lecture le masa them nei da khang waj na iram ba ga isha mai ngra bing na jang
ngana la khunuk le ya iram tu na ya lecture la ngana sok ni sai ji lecture ngana ka pha ka si pen la ke ngana khingai chang ji a pastor le ni ngang mu khung mang da la shi pastor lecture mam tha tu taw la ka sia ma sa mi la ka pastor ne lecture kham than nam nim de anamatu ga shok jile e level ran namatu me ga chin ko bai itumli matu mi ka bai awi preaching wi wang awi problem wi wang ma sang rang ai convention khang te ya ko secretary in MBC lipam la ka convention na ko asu mission secretary hi approve hi yaron na akali chen thui gai dia reverend we approve hi na yaron na akali chen thui gai Shinao Baji powerful salak kai sim for sagaji. Reverend ba we reverend je khokta mi gai de. Na bravery ma pian khang sak we wa ngai na. Na bravery yaron no khang deri chen ngai ne hin na we khang zan ne da a we reverend je khok sok mi gai de ya. Sia sa mi blung re pastor breaker. We ba. Pastor we naung ram bing we ba. Sia sa mi lo kalam tai make up the mangla ka tharan sang la ka pastor ka sawe passionate sangai ryo wai na pastor ka sa chu spirit mashman ka bai itum se asami se jihila hang khangai ne Charles Spurgeon the pastor aga ka power preacher awe series of sermons lali dele ali min interview ra size di preacher pastor Charles nawi pangshap nawi success sikajwe na ragle ta hang rena an Ashi church we prayers ya sa khwai room jili chi chuji iwi mi bing na iwi wang sa sa ka mi jen na da prayer room jili ana iwi member bing na they prayed for me chui wang ai na iwi sermon hi athai kham thai ne da anang han gai pastor we otsak here team captain ga than ne da hang ai na ia cricket yeng ga ji football da cha ka mi yang thura ya rida ara atam le thuri yang vai tam le yaron la ka tam khle tam le test match le 5 days cricket match yang shap ki ne ya ajon thang Asia Cup cricket ne ya song I India and Pakistan ngriao de Pakistan unite ka ji final le de 20 overs chili 7 Pakistan ma tham card khara de ya Pakistan yawni ga ji 17th over 20 over horgi ji hili Pakistan we captain he made an error bowler ji successful ka sa pa spinner bale mning la fast bowler ali horng sak ji de 17th over li ara over 80 90 ka thumang wat tak le he made the wrong choice khraina awi over a khamang jili India we batsman 17 runs na phit mi ngai de he made the wrong call batting jam de tura ka cricket match liver captain we rolly hagna jine bowling we sidely we bowlers being we strength ava hita the horte he sathe we opponent ba we batsman we our weakness he ne our strength he ne ji an thais de an hita de here ka an phit ka ball ji chong wara Taga iwi fielders wing a child to quick tay kipagla ja takis de ana jiling raipam got to quick a tira coach lay salala match hopo kai ka ayar wen a coach na mahang lui bam ne football we ni ang ka line ni coach na vaw la ka khang real tha ya football mang real so dam te so ka cricket ba lung ni sangai ka captain ba na he made all the calls teamwork na mathai ga khayu pastor by a team captain katan amang ai na mayuram aya kharchan sa laga Egypt we football player aka Salah je de Mohammad Salah jiga Liverpool ling reu de ji mathana ka sine Premier League liver ka ina to khisa de Egypt football li mathila ma kho ji de Premier League liver best player best scorer sadle lo ko thado Egypt pasiva World Cup thali lam thailang kho je na Ashi teammate khamtham le las de amang ai laga salamang na ka tha saura pastor la chita kam pastor ma thana salala member being na mak tom ka ki saura pastor na preaching sa thei na la na thum na mara ka ka thaura
Pastor na development we ideas ka chung ka lay salalo church member being no support masa ka thada sakaw ra. It's a teamwork. Ina pastor le kya ka shi ji ali ka dom church with mission le ka dom ka ji darkar ne. Moses na than la ka Israel now rai ka sa tamli. Moses na pang khang da le kain dang da rai yu ji. Chot na ai da khang tai ka ba yu ki shi bing yu ki ji. Amang ma khang ra to the Aaron ai na har anina. Hishong aka khang hishong aka na mi khni la pang khang mi je na Israel now being the rai yu ji ne. Support partnership darkar sai pastor li na tum support sami lo partner sami lo pa church we program li support sami lo now shina we program sa se ji le tomi lo yaron la we idea li na tum na tomi lo od hi phung ru mai ga kata va cha chap ko od khri ta pagru hi mia khamang na khang ga va shi khamang ro ko ka tong na chang khang ai ga va I tum sang cha chap re pastor we burden hi na tum na phung jon lo chita ka khamlang baptist church ka ta ra ko manga va ra ko progress le ra ko na tum na ma phung jon tu ra ga va progress va ma le mra Matthew we chapter 10 verse 41 li in the pashoke Matthew chapter 10 verse 41 li maran akali a maran ne gi wi wang zang khang sakka ga receive ka sa shimli zang khang sakka a china maran wi saman ji samang ra iwe kha sangai ra thalala khamtu fu ge maran ne the receive ka sa ba je maran wi report samang ra the bible khang tha the pastor we raw bing li khya ga shiba na saman samang ra ko ji ba hi ina hang ngai ne hi tha the ina ila mission worker a ka sa da nu thum le hang pha jim nim ko bible le hang maran ba ji Kamishunga Bajli, Maran Bajli, Nana respect Saga, Saman Sampang Rajitale. In the he hang so he could do a controversial to recording the Quid Lejang. Church Kaika, Pastor Aina, Konkazarka lady, Jibing Ji, Jui Mangali, Paung Yang. Pastor Lee Matada Makang now, church being he, Pastor Kamtalam Sampang Linde. Pastor and the Muson Gaji Church had a vage, they had to Nashaga, illy complain at all by Kaji Tadan to the study sign law. Pastor Lim Tadakang now, church being a pastor Kamta at the Samang Jinde. Pastor Lee Sakshida Sabing here, Rally, the Pastor Kamtala, Mathasal had the Konkazar Gazit had the lake, Jinizit had the habit Tadio. Layman Zangai got the layman Zangai Zangwa Gazit had the he problem lady. Pastor Lee sucked the Kukui. Ran saw me. Ina kasangai youth secretary san laga makanli ra makanli ta je na pastor na ara jiri masa pastor ng chair mai te wa lung ba shin ka page de pastor le ka phel ga changhai ma sang la mai te nong so na ping shokra size de ning shok ng days de oja nali ka phe ba ji thiar kho ithumli phyaumi lo da May they now move a shipping along Bashina, Shao Kami Baji, Tigain, Atomli Ping Queen such de us. Pastor very shikan, the pastor Badi Shauji, Tiaga here, Itumla, the Naji, the Shoklaga, Tiago, Itumli Piamilo, the Ning Shong Day, the pastor near Hangs Day. Pastor Lee, Itum Sak the Sase. Healthy church here, Kigla. Pastor and a member, Natum, Katom Rock like a odd Manga Kavaji, healthy church. Pastor Mang na mathalala member na magatomka ji mamtham. Pastor and a member deacon being a room the kokasa cover. Kokasa ji li reg sang le. Kok masatur gava reg sang la mangara mava baimne. Kok kasaji li reg sang le, kok kasaji li rawi presence le. Natum kok kasada balo. Aju. Pastor we appreciate kasawa zimishohili. Pastor le ajumang apang phemi da sehasa khami ali gift khami ajumang maningla atam gchida asili support sa se sehasa mi se gjibaile na hangkhangai ne pastor lila nana sadak le ochi itum na themi na we crucial itum na thei itum na phung genre gji hangmi se pla pastor shankhaning li le na hangkhangai wa nana sadak le ji aremba maning ko athem thei rakho Ajunanda in a Sahi Kipa and the Matim, the Mupping low, where ran a tame the lake, Jahangai.
ya chod nai jang dal mahang lo rana nali phung chondra rahin na wi pangshap kala na wi saman hiya og thuili lang mai kar de ka zingram li aju pastor ka sawi aju church worker ka sawi na wi saman ji ka zingram li le rakho ina khrjana ga hang ga khanawa sa da africa le missionary ka ba jini ahi ka sang pam laga ara hanungaure da sal laga han khung tran awi jahaz tong la khara jili awi jahaz thang grai ja jili america we president la africa li sa wakap laga trip wa laga han khung wai nang rai chai de seaport ungta jen america we president ba of africa li sa wakap laga hunting khawan katong khanang rai sa laga music band party ne music la khong one la garland sami katong and welcome sa ji ava mirin pai the africa le rawe pau ha sok la ga hung ki ba khan la mang rai sa ji aji muring pha thuis de an jing song amangai na awi hotel room jiri sa size de rivra Iva mirin pai the chikata iprevul Africa le thi sangau inau kai le thi sangau ajula imangai na ya khachoto sa laga simhan kung hili ki pa khan le iri ma thei mi mane ta ajmaring bha le rally sa size de awi ningli khona ka machu khinaw is de inau never simung sungrang ai you're not home yet na we ka changkhat chim ga zingram ni le da li phening khwing sa ge da ana awi devotion le ka bijli ni pa ga khwi pastor being church worker being staff being na to make changkhat chim je ga zingram ni le ko aju church na sa khami ning ga shi khami hi ma pen mane da mahang lo ga zingram ni mira itu moi give khami hin la danger a ga le ro chi we stand be we church we pastor a ga sia pray na isi pavali hang is de isi we ram hi ning makam ne ta jang isi khongnai ba si ram ba asi ba chilami isi ning makam da mami mane da hang ne da preven ne report ra sa ji de chilama phaneng se khamlang we maning ne khang tei u chong ka som khulen ni la compare ma sa se church worker ping pastor na la jang ituma ka zingram li ran ituma so khmi jing rai de le church we staff being pastor li run so mirono kamlang baptist church remember tum sai ko really run so milo chingri ga ji na tum li ta shung mirono amen